Umva ukuri mugenzi wanjye. Ushobora kuba waramenyereye guteteshwa, gushyeshyengwa, gutinywa ntubwirwe uko biri, ariko umva ukuri. Ugomba kwigoboka muri ubu buzima. Zaburi 104 umurongo waho wa 14 n'uwa 15 haratubwira ngo ndita ku ijambo rimwe gusa rivuga ngo umutsima ugaha abantu imitima y'abantu gukomera. Buriya muri ubu buzima busanzwe uko tubaho tugomba kurya ku gihe, tukaryama ku gihe, tugahora tunezerewe, tugakoresha ingingo, kwitoza gahunda. Ibyo bintu byonyine ubwabyo gusa tugomba abaro kwigoboka. Umuntu agomba icyo bita sekuru cyangwa se ubutabaza. Mwene muntu nubwo yatabarwa na leta, nubwo yatabarwa n'amahanga, nubwo yatabarwa n'abaturanyi, nubwo yatabarwa n'abavandimwe, ariko atazi kwitabara, atazi kwigoboka, abahuye n'akaga. Umva ukuri. Tukajya uhora akimuhana akazi imvura ihise. Umenya kwitegura, umenye kwitabara, umenye kwipangira. Ugomba kurya ku gihe, kuryama ku gihe, guhora unezerewe, gukoresha ingingo, kwitoza gahunda. Ibyo nabyo birakenewe cyane. Niyo mpamvu ibyo byose wategerezaga hanze ngo abandi babikora, ari bo bamesa, abandi ari bo bateka, abandi ari bo bakoropa, abandi ari bo bagenda, abandi ari bo bahamagara, abandi ari bo batanga amayinite, ni ubuzima bubi. Jya wigoboka. Niyo mpamvu ukeneye vitamine A, C na E. Aya mavitamine uko ari 3 bayita ngo ni amavitamine arinda umugese mu mubiri, ibyo bita antioxida. Yarangiza bikaba bituma umubiri w'umuntu. A ituma amaraso aremwa, C ikayarinda indwara, E iri mu bintu bituma umunezero uboneka mu maso, umutima ugatera neza, imyanya yo kororoka igakora neza. Rero ntabwo tubitindaho, ahubwo kuko ari ukwigoboka. Mu gitabo cyitwa Croqueravi page ya 74 ho hatubwira amagambo nakunda ko buri wese yazirikana. Iyi vitamine C iba muri poivron, iba mu nkeri, iba mu maronji, iba mu ndimu, iba mu runyogwe, iri mu mashu mabisi, ikagira muri epinari, imyembe irayigira, tomate irayigira, radi irayigira, anana irayigira, uburo burayifite, onyo irayifite, ibindi binyampeke byose birayigira. Uhereye aho twatangiriye, ubwo kuva hejuru n'ubusumbane bwabyo. Umwana akeneye miligrame hagati ya 40 na 45 ku munsi. Umugabo akeneye miligrame 60. Umugore akeneye 60. Umugore utwite akeneye vitamine C kuri miligrame 70. Umugore wonsa akeneye 95. Niyo mpamvu ubwo vitamine A irema igikanka cyo bita skelette, yarangiza ukabona umutwe urahari, amagufa arahari 206, amenyo 32. Muri ayo magufa harimo imitwe 3, yarangiza hari amaremare, hari udutoya, hari ahagoramye, hari afatanye. Ibyo byose ayo magufa yose Imana yaguhaye, Imana ishaka yuko yafata neza, ariko A niyi yafata neza. Imihore byo bita muscle, yarangiza nayo ifatwa neza iryo. Imitsirimo nayo ifatwa neza iryo. Urebye ingingo zose nuko zifatwa, A niyi zikora. Ntigarukiraho gusa, nuko A ishinzwe kurema amaraso, ibyo bita globule rouge. Vitamine C irema abasirikari ku buryo mu gufasha umwijima gusohora imyanda mu mubiri, mu gufasha amaraso kugira ngo ashobore kwirwanaho aticwa na infection. Haba hakenewe vitamine C. Ariko umunezero w'ubuzima nabwo iyo umutima uteye neza kandi imyanya yo kororoka igakora neza, uburya umutima wateye neza, imyanya yo kororoka nayo igakora neza, kimwe mu munezero w'ubuzima kiba kiriho, kuko umuryango n'ubuzima n'icyerekezo biba bihari. Niyo mpamvu igihe umutima wawe utera neza, ureba uri buryo ufite ibyumba 4, reba impyiko zawe zakoze neza, zirebe nebyiri mu muntu, ziri mu mpande zombi z'amatako, yarangiza zigira imiyoboro ijyana mu ruhago. Reba isa n'uwitegereza, urebe ukuntu zicoye, yarangiza ongera urebe igifu cyawe gituje, n'agafuka gahengamiye ibumoso, yarangiza gafite umuheho uva mu kanwa n'ujya mu maramato, yarangiza urebe uko Imana yakuremye ukuntu ari byiza. Yarangiza ariko byiteho, rya ku gihe, ryama ku gihe, hora unezerewe, koresha ingingo, kwitoza gahunda. Aya mavitamine uko ari 3 urayakeneye. Amwe ari mu mavuta. Dufite amahirwe yuko kakaroti igira vitamine A, C na E. Tukagira umwembe ugira vitamine A, C na E. Noneho kubwibyo Imana rero nidufashe. Nako tiyo tumenya kwigoboka, kugira ngo nibura ugomba kwigoboka mu buzima, gutegereza hanze akimuhana kazi imvura ihise. Umva kuri nawe uhereye none, va muri ubwo burangare, wite ku buzima bwawe. Imana igufashe mu izina rya Yesu.